نامه پاولوس آج رومایان ره بشا یکمین ج پاولوس غلام مسیح عیسی یک جبو شاندیتی هاتیه گازی کرن او هاتیه و قطاندن دا کو مزگینیا خوده یا کو هیج بری و وی به دوی پیغمبرین خو د نویسارین پیروز ده سوز دابو بلاف بکه اف مزگینی لسر کری ویه یک لگور بدن جدندانا داود هات او لگور روحی پیروزیه به وجینا جناب مریان به هزداری کری خوده هاتیه دیار کرن او خدان ما عیسی مسیحه ما به دست وی و به خاطر ناوه وی کرم و شاندیتی ستاند دا کو امگازی همو ملتان بکن کو باوری بینن و بیاوی بکن خونجی دناو گازی کرین عیسی مسیح دنه جوا همو حسکرین خوده را ین کل رومایینه و جبو پیروز بونه هاتنه گازی کرن جباوی ما خوده و جخودان عیسی مسیح کرم و آشتی لسر و به بری هر تشتی از بسایا عیسی مسیح جبو و همویان جخدای خوره شکر دکم چمکی لسرانسر دنیای لسر باوریا وقتی گوتن او خدای کو از بروح خود دایینا مزگینیا کری ویده خدمت جیره دکم شاهدی منه کو از هر گاو دعاین خوده بی راوستن و تینم بیرا خواه او لاوا دکم کو اگر به داخوازا خوده پیک بی ایدی از بریه که بکارم بیم باوه چمکی از پر دخوازم و ببینم دا کو از دیاریه که روحانی بدن و کو هون قایم ببن یعنی ام به هوره هم به باوریا منو از به باوریا و ام بین هاندان برانو از دخوازم هم بزانن کو گلک جرام من خستلی خو کو از بین باوه لی آستنگ درکتن وک دناو ملتین دنده از دخوازم کو دناو وده جی خباتا من بر بده از جی یونانیان و جهوان ره جی زانا و نزانان ره دیندارم لوما از آمادمه کو حتی جی دست من بی از جواره جی هونین کل رومایینه مزگینیه بدم چمکی از جبر مزگینیه شرم ناکم جبر کو او جه هر کسی کو باور دکره جبو خلاصیه هزا خوده پیشی جبو جهویان هم جی جبو ملتین دن چمکی دمزگینیه ده راستاریا کو جه خوده تی اشکره کرن او جه دست پیکه حتی داویه به باوریه وک کو هاتیه نویسین یه راستدار وی به باوریه بجی خزبا خوده جه عزمین لهمبر همو نپاکی و نحقی وام مروین که به نحقی جه راستی را دبن آستنگ خویاد به چمکی تشتی که لسر خوده تیزانین جوان را دیاره جبر که خوده جوان را اشکره کریه هیج آفراندنا دنیای و هیزاویا هر هی و خودتیاوی بسر که ناین دیتن جی بتشتین که هاتنه چکرن بزلالی تین دیتن و فهم کرن لوما هیجت وان تونه چمکی بسر که خوده دزانن جی به خودیتی رومت ندانه و نجی جیره شکر کرن لی بلی فکرین وان بو پوچیتی و دلی وان فهمکور تاری بو وان دگوت ام زانانه لی بی عقل درکتن و رومتا خدای بیمرن بگوینین مینا مروه مرندار دیر حیوانین چارپی و ین که دشیلن گوهرتن جبر ویه که خوده او بشهوتن دلی وان دانه دست نپاکی دا که دنا وان ده بدن وان رزیل ببه وان راستیا خوده بدروی گوهرد جه آفراندار زیدتر پیرزین تشتین آفراندی و جوان را خدمت کرن آفراندار هر و هر پیروزه آمین جبر ویه که خوده اودان دست شهوتن شرمزاریه جنین وانجی تکیلیا خویی بیا برواجی خویی گوهرتن دوی آوایی میرانجی دوج تکیلیا خویی یا بجنی را بردان او ده شهوتا خوده کربین هفدو میران به میران را رسوایتی کر و ده نفسا خوده حق جری درکتنا خوستاندن جبر کو وان ناسکرنا خوده هیجا ندید خوده اودان دست فکرین خراب
وسا کو او تشتên ne li ser rê bikin. Ew bi her cûreyê neheqî, neqencî, çavbirçîtî û xerabiyê tijene. Bi çewnebarî, kuştin, pevçûn, hîle û marzikiyê dagirtîne. Başgotiniyê dikin, ketmê dikin, ji Xwedê nefret dikin, serxweçûyîne, pozbilind û pesinkerin. Karên xerab saz dikin û bi ya dê û bayê xwe nakin. Fêmkorin, li ser soza xwe namînin, bê dilovanî û bê rehmin. Bi ser ku fermana Xwedê ya rast a ku dibêje, yên tiştên weha dikin, mirin heq kirine, dizanin jî. Ew ne tenê van tiştan dikin, lê belê kêfa wan ji yên ku dikin re jî tê. Nameya Pawlos ji Romayiyan re beşa duyemîn. Ji ber vê yekê, ey mirovê ku dadbar dike, tu kî bîjî hêceta te tune. Ji ber ku di tiştê ku tu yên din dadbar dikî de, tu xwe sujdar derdixî. Çimkî tu yê ku dadbar dikî, tu aynî tiştan dikî. Îcar em dizanin ku dîwankirina Xwedê li gor rastiyê li hember wan e yên ku tiştên weha dikin. Ey mirovo, tu wanên ku tiştên weha dikin, dadbar dikî û tu bi xwe jî aynî tiştan dikî. Ma tu guman dikî ku tê ji dîwana Xwedê birevî. An ku tu zêdehiya qencî, sebir û binfirehiya wî kêm dibînî. Ma tu nizanî ku qenciya Xwedê teber bi tûbekirinê ve dibe. Lê tu birikdarî û dilê xwe yê bêtûbe, ji bo roja xezebê li hember xwe xezebê dicivînî. Ew ê wê rojê dîwana Xwedê ya dadperwer xuya bibe. Çimkî ew ê li gor kirinên her kesî bide wî. Wê jiyana her heyî bide wan ên ku di kirinên qenc de bi binfirehî li rûmet, siyanet û nemirinê digerin. Lê xezeb û hêrs wê bên ser wanên ku xweperestin û li gor rastiyê nakin, lê li pey neheqiyê diçin. Her mirovê ku xerabiyê dike, wê cefa û tengahiyê bikişîne. Pêşî cihû û hem jî milletên din. Lê ji her kesê ku karê qenc dikere, rûmet, siyanet û aştî wê bê dayîn. Pêşî ji cihûyan re, hem jî ji milletên din re. Çimkî li ba Xwedê xatirgirtin tune ye. Hemû yên ku bê şerîet guneh dikin, wê bê şerîet helaq bibin û hemû yên ku dibin şerîetê de guneh dikin, wê bi şerîetê dîwana wan bê kirin. Çimkî li ba Xwedê ne ewên ku şerîetê dibihîzin rastdarin, lê belê ewên ku şerîetê pêktinin wê rastdar derkevin. Çimkî milletên ku şerîeta wan tune, gava ji ber xwe tiştên ku şerîet dixwaze dikin. Bi ser ku şerîeta wan tune jî, ew bi xwe ji bo xwe şerîetin. Ew nîşan didin ku dawxwaza şerîetê di dilê wan de nivîsî ye. Wijdana wan jî ji wan re şahîdiyê dike. Çimkî fikrên wan, an wan sujdar dikin, an jî carna wan diparêzin. Erê, li gor mizginiya ku ez didim, rojek wê bê ku Xwedê wê bi destê Mesîh Îsa dîwana tiştên mirovan ên nependî bike. Îcar, tu yê ku ji xwe re dibêjî cihû, tu pişta xwe bi şerîetê ve girê didî û bi zanîna Xwedê pesnê xwe didî. Ji ber ku tu bi şerîetê hatiyî hînkirin, tu daxwaza Xwedê dizanî û tu dikarî bêjî ya herî qenc kîjan e. Tu ji xwe piştrastî ku tu rêberê koranî û ji bo wanên ku di zariyê de ne, ronahiyî. Tu perwerdekarê bêfêman û mamosteyê nezananî, di şerîetê de Xwediyê tevahiya zanîn û rastiyê yî. Îcar tu yê ku yê din hîn dikî, ma tu xwe hîn nakî. Tu yê ku li hember diziyê dipeyivî, ma tu didizî. Tu yê ku dibêjî zînayê nekin, ma tu bi xwe zînayê dikî. Tu yê ku ji pûtan nefret dikî,
ما تو پرستگاهان تالاند کی تو یه کو پسنه خو به شریعت ددی ما تو به شکاندنا شریعت خوده بیرومت کی چاوا کو هاتیه نویسین ji rûyê we di nav milletan de çêrî navê Xwedê tê kirin. ایجار اگر تو شریعت پیک بینی سنت بکیر تی لی اگر تو شریعت دشکینی سنت بوناته بویه بی سنتی ایجار اگر یه سنت نبوی امرین شریعت پیک بینه ما بی سنتی وی سنت بون نای حساب کرن او یه کد بدن ده سنت نبویه لی شریعت پیک دینه وی تا سجدار درخه چمکی تو خودی نویسارا وی او سنت بویی لی تو شریعت دشکینی چمکی جهو نه اوه که لبر چاو جهویه و نجی سنت بون اوه که لبر چاو ده بدن ده تیکرن لی بله جهو اوه که ده هندور ده جهویه و سنت بون جی سنت بونا دله او نه کار حرف شریعتیه لی کار روحه بس نه یه وها نجم روان لیج خودیه نامه پاولوس جرومایان ره بشا سیمین مادم وصایه چه تایبتی جهویان هیه آن فیدا سنت بونه چیه به هر آوایی گلکه بری هر تشتی پیوین خودی لوان هاتن سپارتن اگر هنکان جوان باوری نانی به چه دبه ما به باوری وان دز سوزیا خودی بطال دکه نا تجاران بلا خودی راستو هر مروف درو کربه چاواکو هاتیه نویسین داکو تو دو پیوین خود راستدار درکوی او چاخ کو بی دیوان کرن تو بسر بکوی لی اگر نه قیام راستاریا خودی نشان دده ام چه بیجن ما خودی نه کو خزبا خو بینه سرمه از وک مرووان ده بیجم نا تجاران نخوا خودی وی چاوا دیوانا دنیای بکه لی اگر بدرو کاریا من راستیا خودی جبو رومتاوی زیده دبه چما از دیسا وک کنه کارکی سوجدار تیم درخستن چما ام نبیجن ام خرابیه بکن داکو قنجی جه درکوه وکو هنک بختانه لمه دکن او تشتین که من نگوتن داویجن سرمه جزا خارنا ین وها راسته ایجار چه ما ام جهو چه ترن نا به تو آوایی چمکی مبر جهم جهو و هم جی ملتین دن سوجدار کرن که او همو دبن هیزا گناه دنه چاوا که هاتیه نویسین تو کسی راست تونه تنه یک جی تونه تو کسی کو فهم دکه تونه تو کسی کل خوده دگره تونه همو جره درکتن همو به هفره بیکر بون تو کسی کو قنجی دکه تونه یک تنه جی تونه گوری وان گورا وکریه به زمان خود خاپینن جحرا ماری رش دبن زمان وان دیه دوی وان بنفر او تحلیه تجیه لنگین وان جبور جاندنا خوینه بلزن شوپا وان ویران بون او ربنیه او ریا آشتیه نزانن ترسا خوده لبر چعاوه وان تونه ایجار ام دزانن هر تشتی که شریعت دبیجه جوان مروان رد بیجه که دبن شریعت دنه داکو هر دو بیگرتن و همو دنیا لبر خود سوجدار به چمکی بکرنا شریعت تو کس لبر خود راستار در ناکده جبر که به شریعت گناه تیزانین لینها بی شریعت راستاریا خود اشکره بو او شریعت و نویسارن پیغمبران جی جیرا شاهدی دکن اف راستاریا جی خوده یا که به باور کرنا به عیسی مسیح جبو وان همویانه که باور دکن چمکی تو جهیتی تونه
همویان گناه کر و جرومتا خود بی پارمان او بکرماوی برزگاریا کو به مسیح عیسی هاتیه بی بردل راستار درد کدن خوده او جبو وانن کو باوری بینن وک کوریه که کفارت بخویناوی پیشکش کر وی او کر داکو داد پروریا خو نشان بده چمکی وی به صبر خو چاوین خو لوان گناهن کو بری هاتبون کرن نقاند وی او یک کر داکو د دمان هاده راستاریا خو اشکره بکه و او بخو راستار به و یکو باوریه به عیسی بینه راستار درکده ایجار پسندان لکو دره ما او لدرو ما بچه قانونه ما بکرنا شریعته نا لبله بقانون باوریه چمکی بیرو باوریا ما او کن مروف بی کرنا شریعته به باوری راستار درد کده ما خوده تنه خوده جهویانه ما او نه خوده ملت دنجی بله او یه ملت دنجی چمکی خوده یکه او اوه ین سنت بوی جبر باوری وان و ین سنت نبوی جی به باوری راستار درخه اگر وسایه ما ام به باوری شریعت بطال دکن نا تجاران لبلی ام شریعت اری دکن نامه پاولوس جروماییان ره بشا چارمین نخواه ام سر براهیم کلگور بدن باوکال میه چه بیجن اگر براهیم جبر کرنین خواه راستار در کتبه حقی وی هیه که پسنی خو بده لبلی نه لبر خوده ما نویسارا پیروس چه ده بیجه براهیم جی خوده باور کر و او یک جیره راستداری هات حساب کرن اگر مرووک کار دکه دست مزاوی نکرمه لبلی دین تی حساب کرن لجویره کش کرنین خو نپشت راسته لی باوری به خدای که یه نپاک راستار درد خطینه باوری آوی راستاری تی حساب کرن چوا که داود جی لسر بختواریا وی مرووه که خوده وی بی کرنان راستار حساب دکه دبیجه خوزی بوان مرووین که لنحقین وان هاتیه بهورتن و گنهین وان هاتنه نخوماندن خوزی بوی مرووه کو خودان جویره گناه حساب ناکه ما اف بختواری تنه جبو ین سنت بوی آن جبو ین سنت نبوی یجی ام دبیجن که باوری ابراهیم جیر راستاری هات حساب کرن ایجار او چوا راستار هات حساب کرن ما اف پشتی سنت بناوی آن بری سنت بناوی بو او نه پشتی سنت بناوی بو لبلی بری سنت بناوی بو ابراهیم هی سنت نبوی نیشانا سنتی وک مورا راستاریا که به باوری تیستاند به ذی آوایی ابراهیم بو باوی وان حموین که به سنت باوری تینن دا که اوجی راستار بین حساب کرن ورسا جی ابراهیم بو باوی ین سنت بویی ین که نبه تنی سنت بونه لیل سر شوپا باوریا باوی ما ابراهیم آکو بریا سنت بوناوی هبو دچن چمکی سوزا کو جبراهیم او دنداناوی ره حتاین کو اوی دنیای میراث بستینه نه بریا شریعته لبریا راستاریا کو جباوریته حتاین اگر ین کو لگور شریعت دجین ویرس بن هنگی باوری پوچو سوز بتاله چمکی شریعت خزبه تینه لی درا کو شریعت لی تونه شکاندنا شریعت جی تونه جبر وی یکی سوز به باوریه و گریداییه دا کو به کرمه به او جبو حمو دندانا ابراهیم اولادار به نتنی جبو ین کو به شریعتن لی بله جبو ین کو وک ابراهیم باوردکن جی چمکی او باوی ما حمویانه چاوا کو هاتیه نویسین من تو کری باوی گلک ملتان ابراهیم
لبر وی خدایی باور کر ایکو مریان ودجینه و وکو هنه گازی تشت نیدکه. ابراهیم ده بهیویتی ده بهیوی باور کر و بو باوی گلک ملتان وک کو هاتبو گوتن دون داناته وی وهابه. چاخ او فکری کو هما بیجه بدنا وی مریه چمکی او لدور 100 سالی بو و سارا نکار زارو کان بینه او ده باوریه ده قلس نبو. او به باور کرنه لسر سوزا خوده دودلی نبو لیبله ده باوریه ده هزدار بو و رومت تا خوده. او تام پشت راست بو سوزا که خوده دایه او دکاره بکجی. جبر وی یکی باوریا وی جیرا راستاریات حساب کرن. ایجار گوتنا جیرا راستاریات حساب کرن نه تنی جبو ابراهیم هات نویسین لیبلی جبو مجی هات ی نویسین. جمره جی باوری و راستاری به حساب کرن. ام این کو باوری بویه کو خدا نه ما عیسی جنا مریان را کرتینن. عیسی دبر نحقین مده تسلیمی مرنه هات کرن و جبو راستر خستنا ما رابو. نامه پاولوس ج رومایان ره بشا پنجمین. ایجار جبر که ام به باوری راستار درکتنه ام به سایا خدانه ما عیسی مسیح به خدای را ده آشیتی دنه. به سایا وی ام به باوری گهشتنه و کرما که ام تیده سکنینه و ام به هیوی آرومتا که خدای وی بده پس نخود ددن. نه به وی تنه لیبله ام به تنگاهی خوشی پس نخود ددن چمکی ام دزانن که تنگاهی راگرتن تجربه و تجربه جی هیوی تینه او هیوی مناده شرم کرن چمکی حس کرنا خوده به سایا روح پیروزه کجمه رهاتی داین رجیای دل ما. جبر که هی ام قلس بون مسیح ددما کفشگیری ده جبو نپاکان مر. کم جاران یک جبو مرو وکی راست دمره. جبو مرو وکی قنج بلکه یک مرنه بده برچاوی خواه. لیبله خوده حس کرنا خویا جمع به کفشتکه که هی ام گناهکار بون مسیح جبو ممر. ای جارنها ام بخوی ناوی راستار در کتبن امی هیچ قصد زیداتر بسایاوی جخزه خلاص ببن. چمکی اگر هیکو ام دجمن بون ام بمرنا کوریوی بخوده را لحو هات بن. نها بوی را لحو هاتی امی هیچ قصد بیتر بجیانا کوریوی خلاص ببن. لیبلی جوی زیداتر ام بسایا خدان خواه عیسی مسیحی که ام بخوده را لحو آنینه پس نخود دن. لوما کا چاوا بسایا یک مروی گناه کت دنیای وش گناه مرن هات وسا جی مرن درباسی همو مرووان بو چمکی همویان جی گناه کر. هی بریا هاتنا شریعت لدنیای گناه هبو لی اگر شریعت نبه گناه نای حساب کرن. لی بلی مرنی جدما آدم حتی دما موسی حکم داری کر حتی لسر وانین کو وک سوج آدم گناه نکرن شی. آدم مینا کوی کسی کو وی بهاتا بو لیبلی دیاری نوک نحقیاویه چمکی اگر گلک جبر سوج یک مرووی مربن کرما خوده او دیاریا به کرما یک مرووی یعنی به یا عیسی مسیح جبو گلکان هی بیتر زیده بویه. او دیاری نوک گناه وی کسیه چمکی دیوان کرنا یک سوجی سوجداری آنی لی دیاریا کو پشتی گلک نحقیان هات راستاریه تینه. چمکی اگر مرنه جبر نحقیا یک مرووی او بوی حکمداری کربه ین کو کرما خوده یا زیده و دیاریا راستاریه دستینن وی به یکی یعنی به عیسی مسیح
di jiyanê de çiqas bêtir hikimdariyê bikin. Îcar ka çawa bi neheqiya yek mirovî hemû mirov sûcdar derketin. Wisa jî bi karê rastariyê yê yekî ji bo hemû mirovan rastarî û jiyan hat. û çawa bi neguhdariya yek mirovî gelek bûn gunehkar, wisa jî bi guhdana yekî gelek wê rastar bên derxistin. Lê şerîet ket navberê da ku sûc zêdetir bibe, lê belê li dera ku guneh lê zêde bûye, kerem hê bêtir zêde bûye. Da ku çawa guneh bi mirinê hikimdarî kir, wisa kerem jî bi rastariyê hikimdariyê bike û bi saya Xwedanê me İsa Mesîh jiyana her heyî bîne. Nameya Pawlos ji Romayîyan re beşa şeşemîn. Nexwe em çi bêjin? Ma ji bo ku kerem zêde bibe, em di nav guneh de berdewam bikin? Na, tu caran. Em ên ku li hember guneh mirine, êdî çawa dikarin di nav guneh de bijîn? An ma hûn nizanin em hemû yên ku di hevpariya Mesîh İsa de îmat bûne, em de hevpariya mirina wî de îmat bûne. Îcar em bi îmatbûnê bûn hevparê mirina wî. Bi wî re hatin veşartin. Da ku çawa Mesîh bi rûmeta bav ji nav miriyan rabû, wisa em jî di jiyana nûbûyî de rê veherin. Çimkî eger em di mirineke mîna ya wî de bi wî re bûbin yek, em ê di vejîna wî de jî bi wî re bibin yek. Em dizanin ku mirovê me yê kevin bi wî re hatiye xaçkirin, da ku nefsa me ya gunehkar betal bibe û êdî em ji guneh re xulamtiyê nekin. Çimkî mirovekî miriye ji guneh azad bûye. Îcar eger em bi Mesîh re mirine, em bawer dikin ku em ê bi wî re bijîn jî. Em dizanin ku Mesîh ji nav miriyan rabûye û êdî ew namire û êdî hikimdariya mirinê li ser wî nemaye. Mirina ku ew mir bi carekî li hember guneh bû, lê jiyana ku ew dijî ji Xwedê re dijî. Bi vî awayî hûn jî xwe li hember guneh mirî, lê bi Mesîh İsa ji bo Xwedê zindî bihesibînin. Îcar nebe ku guneh di bedena we ya mirindar de hikimdariyê bike û nebe ku hûn li gor xwestekên wê bikin. Ne jî endamên bedena xwe wek hecetên neheqiyê pêşkeşî guneh bikin. Lêbelê wek ên ku ji nav miriyan rabûne, xwe pêşkeşî Xwedê bikin û endamên bedena xwe jî wek hacetên rastariyê pêşkeşî Xwedê bikin. Çimkî guneh wê li ser we hikimdariyê neke, ji ber ku hûn ne dibin şerîetê de, lêbelê hûn dibin keremê de ne. Îcar çi? Ji ber ku em ne dibin şerîetê de, lêbelê dibin keremê de ne, ma em guneh bikin? Na, tu caran. Ma hûn nizanin ku hûn ji bo xulamtiyê xwe bidin destê kê. Hûn xulamên wî ne û hûn biya wî dikin. An ji bo mirinê hûn xulamên gunahin, an jî ji bo rastariyê hûn xulamên guhdanê ne. Lê şikir ji Xwedê re, bi ser ku hûn xulamên guneh bûn jî, we ji dil û can guhda Tewrê wê hîndariya ku hûn lê hatine sipartin. Îcar hûn ji guneh hatin azadkirin û ji rastariyê re bûn xulam. Ji ber qelsiya nefsa we ez di gor mirovan dibêjim. Çawa ku we demekê endamên bedena xwe bi xulamtî ji bo neheqiyê pêşkeşî pîsîtî û neheqiyê dikir, wisa jî niha endamên bedena xwe bi xulamtî ji bo pîroziyê pêşkeşî rastariyê bikin. Çaxê ku hûn xulamên guneh bûn, hûn ji rastariyê azad bûn. Îcar hingê we çi ber ji wan tiştên ku niha hûn ji wan şerm dikin cevand?
داویا وان تشتان مرنه لینها هون ji guneh hatine azadkirin û ji Xwedê re bûne xulam. Berê ku hûn dicivînin pîrozî ye û dawiya wî jiyana herheyî ye. Çimkî maaşê ku guneh dide mirin e. Lê diyariya Xwedê bi Xwedanê me Mesîh Îsa jiyana herheyî ye. Nameya Pawlus ji Romayiyan re beşa heftemîn. Ma hûn nizanin, birano, çimkî ez jî yên ku şerîatê dizanin re dibêjim. Heta ku mirov saxe desthilatiya şerîatê li ser wî heye. Mesela, jineke mêrkirî heta ku mêrê wê saxe bi qanûnê pê ve girêdayî ye. Lê eger mêrê wê bimire, ew ji wê qanûna ku wê bi mêr vegirê dide azad dibe. Îcar heta ku mêrê wê saxe, ew bibe jina mêrekî din, ew zînakar tê hesibandin. Lê eger mêrê wê bimire, hingê ew ji wê qanûnê azad dibe û ew bibe jina mêrekî din jî ew ne zînakar e. Bi vî awayî birayên min, hûn bi bedena Mesîh ji şerîatê re mirin, da ku hûn bibin yên yekî din, yanî wî yê ku ji nav miriyan rabûye û em ji bo Xwedê berbidin. Dema ku hê em li gor nefsê dijiyan, xwestekên gunehên ku bi şerîatê hişyar dibûn, di endamên bedena me de dixebitin, da ku ji mirinê re berbidin. Lê em li hember şerîata ku em girtin mirinê, em niha jê hatin azadkirin da ku em ne di riya kevin a herfên şerîatê de, lê di riya nû ya ruh te xizmetê bikin. Îcar em çi bêjin? Ma şerîat guneh e? Na, tu caran. Lê belê eger şerîat nebûya, minê nezanibûya ku guneh çi ye. Çimkî eger şerîatê negota, çavê xwe neavêje tiştekî. Minê nezanibûya ku çavavêtin çi ye. Lê guneh bi rêberiya emir fersend dît û her cûreyê çavavêtinê di dilê min de peyda kir. Çimkî şerîat tunebe guneh miriye. Ez bi xwe ji bo demekê bê şerîat zindî bûm. Lê gawa emir hat guneh vejiya û ez mirim. Ew emrê ku diviya jiyan bi aniya, bû sedemê mirina min. Çimkî guneh bi rêberiya emir fersend dît, ez xepandim û bi destê wî ez kuştim. Îcar şerîat pîroz e û emir pîroz, rast û qenc e. Nexwe ma tiştê qenc ji min re mirin anî. Na, tu caran. Lê guneh ji bo kifş bibe ku guneh e. Bi tiştê qenc ji min re mirin anî, da ku bi saya emir guneh hê bêtir gunehkarî bêdîtin. Çimkî em dizanin ku şerîat ruhanî ye. Lê ez nefsanî me û wek xulamekî ji guneh re hatime firotin. Ez nizanim ku ez çi dikim. Çimkî tiştê ku ez dixwazim ez nakim. Lê belê tiştê ku ez jê nefret dikim, ez dikim. Lê eger tiştê ku ez naxwazim ez dikim. Ez erê dikim ku şerîat qenc e. Nexwe hingê yê ku vî tiştî dike ne ezim. Lê belê ew gunehê ku di dilê min de rûdinê dike. Çimkî ez dizanim ku di dilê min de, yanî di nefsa min de tiştekî qenc nasekine. Daxwaza min heye, lê ez nikarim tiştê qenc pêk bînim. Tiştê qencê ku ez dixwazim ez nakim. Lê belê tiştê xerabê ku ez naxwazim ez dikim. Îcar
اگر از تشتی کو از نخوازم دکم هنگه یکو دکه نه اسم لیبلی او گناه کو ددلی من ده دکه نخوا از جوه یکی وی قانونه درتینم گاوا کو از دخوازم یا قنج بکم یا خراب لبر من آماده لگور مروه هندر کیفا منج شریعتا خودی رتی لی از ده اندام بدن خوده قانون که دند بینم افجی به قانونا که حشی من قبول دکره شر دکه و منج قانونا گناه ره یا که ده اندام من ده دکه هیسیر از چه مروه کی ربنم کی وی منج وی بدن آمرنی رزگار بکه بسایا خدانه می عیسی مسیح شکر جه خودی ره ایجار از بحش خواه جه قانونا خودی ره لی به نفس خواه جه قانونا گناه ره خلامتیه دکم نامه پاولوس جه رومایان ره بشا 8 جبر وی یکی نها جبو وانین که به مسیح ایسا نه تو سجدار درکتن تو نه چمکی قانونا روحی که به ایسا مسیح ایسا جیانه دده از شریعتا گناه او مرنه آزاد کرم او تشتی که شریعت نکار بو بکه جبر که جسدم نفسی جهیز کتبو خوده کر وی کره خود شکل بدنا گناه کار ده شانت داکو ببه گوریا گناهان او بوی آوایی گناه ده نفسا مرو ده سجدار درخست وساکو راستاریا کو شریعت تخوازه ده جیانا مین کو نه لگور نفسی لبلی لگور روح ریوه ده چنده بیجه چمکی ین کو لگور نفسی ده جین لسر تشتین نفسی ده فکرن لین کو لگور روح ده جین لسر تشتن روح تفكرن داويا فكرينا لغور نفسي مرنه لي داويا فكرينا لغور روح جيانو آشتيه چمكي فكرينا لغور نفسي دجمناهيا لهمبر خديه او بيا شريعتا خدي ناكه وهمجي نكاره بكه ايجار ينكو لغور نفسي دجين نکارن خود خوش بین لیهون نه لگور نفسه لی لگور روح دجین چمکی روح خود دل ودر رودنه کسی که روح مسیح بیره تو نبه او نه یه مسیحه او اگر مسیح دل وده بدن جبر گناه مریه لی روح جبر راستاری جیانه دده او اگر روح ویه که ایسا جناب مریان راکر ددلی ودر رونشتیه اوی که مسیح جناب مریان راکر وی به روح خویه که ددلی ودر رودنه بدن وی مرندار جی وجینه ایجار برانو مادم که وصایه ام دیندارن لی نه دیندارن نفسه نکو ام لگور وی بجین چمکی اگر هون لگور نفسه بجین هونه بمرن لی اگر هون کرنم بدن بروح بکجن هونه بجین همو ینکو بروح خودیتن غیوه برن کرن خودینه چمکی و روح خلامتیه یکو جارک دم و دبه ترسه نستاند لی بلی و روح کرتی استاند و ام بوی روحی ابا باوو قاضی دکن روح بخواه بروح مره شاهدی دکه که ام زاروکن خودینه مادم که ام زاروکن هنگی ام ویرسن جی ام ویرسن خودیو هم ویرسن مسیحن او مادم که ام بویره جفای دکشینن ام بویره بین برومت کرنجی از ده حسبینم که اف جفای وی وقتی لبر وی رومتا که وی جمره به اشکره کرن قد نتشتکه چمکی آفراندن
ببندوارiyeke kelegerm li hêviya xuyabûna zarokên Xwedê disekine. Ji ber ku afirandin ne bi daxwaza xwe, lêbelê ji ber wî yê ku ew bindest kiriye, li ber pûçîtiyê hatiye bindestkirin. Lêbelê hêvî heye. Ku afirandin bi xwe jî ji xulamtiya rizîbûnê azad bibe û bigîje azadiya zarokên Xwedê ya bi rûmet. Çimkî em dizanin ku tevahiya afirandinê heta niha bi hev re dinale û wek êşa zarok anînê êşê dikişîne. û ne bi tenê afirandin, lê em bi xwe jî emên ku me ruh wek para pêşî standiye, ji kûr ve dinalin û li benda kûritiyê û azadbûna bedena xwe ne. Çimkî em bi hêviyê xilas bûn, lê hêviya ku tê dîtin ne hêvî ye. Ma tiştê ku mirov dibîne çawa hêvî dike? Lê eger em tiştê ku em nabînin hêvî dikin, em bi sebir li bendê dimînin. Bi vê awayî ruh jî di qelsiya me de alîkariyê dike. Çimkî em nizanin ka divê em çawa dua bikin, lê belê ruh bi xwe bi nalînên ku nayên îfadekirin ji bo me mehderê dike. û Xwedayê ku dilan dikole, bi fikirîna ruh dizane. Çimkî ruh li gor daxwaza Xwedê ji bo pîrozan mehderê dike. Îcar em dizanin ji bo wanên ku ji Xwedê hez dikin û li gor mebesta wî hatine gazîkirin. Hemû tişt bi hev re ji bo qencê dixebitin. Çimkî Xwedê evên ku ji berê ve bijartine, ji berê ve kifşî kirin ku di sûretê kurê wî de bin. Wisa ku kur di nav gelek birayan de yê nixûrî be. û Xwedê yên ku ji berê ve kifş kiribûn, gazî jî kirin. Yên gazîkirî rastar jî derxistin û yên rastar derxistî bi rûmet jî kirin. Îcar em li ser van tiştan çi bêjin? Eger Xwedê ji aliyê me ye, kî dikare li hember me be? Evê ku kurê xwe nedirixand, lê belê ji bo me hemûyan ew teslîm kir. Ma evê çawa bi wî re her tiştî nedeme? Ma kî dikare bijartiyên Xwedê sûcdar bike? Yê ku wan rast derdixe Xwedê ye. Ma kî dikare sûcdar derxe? Mesîh İsa yê ku mir û ji vê jî zêdetir ji nav miriyan rabû. Li milê Xwedê yê rastê ye û mehtera me dike. Ma kî dikare me ji hezkirina Mesîh veqetîne? Ma cefa, an tengahî, an êşandin, an xela, an tazîbûnî, an talûke, an kuşûr. Wek ku hatiye nivîsîn, tevahiya rojê em diber te de tên kuştin, wek miyên serjêkirinê tên hesibandin. lê belê bi saya wî ye ku ji me hez dike. Em di van hemûyan de hê bêtir bi ser dikevin. Çimkî ez piştrastim ku ne mirin, ne jiyan, ne milyaket, ne serwerî, ne tiştên niha heyî, ne tiştên ku bên, ne hêz, ne bilindahî, ne kurahî û ne jî afirinekî din dikare me ji hezkirina Xwedê ya ku bi xwedanê me İsa Mesîh ye veqetîne. Veqetîne. Nameya Pawlos ji Romayîyan re. Beşa nehemîn. Ez yê Mesîh. Rastiyê dibêjim, ez derewan nakim û wijdana min jî bi ruhê pîroz vê yekê ji min re erê dike. Xemgîniyeke mina mezin û dilê min de êşeke bêrawestin heye. Çimkî min dixwest ku ez ji dêl birayên xwe, hem nîjadên xwe red bibûma û ji Mesîh dûr biketama.
ew İsraîlî ne, kurîtî, rûmet, peyman, dayîna şerîetê, perzîn û sozên wan in. Bav û kal yên wan in û li gor bedenê Mesîh ji wan e. Mesîh li ser hemûyan e. Xwedayê her û her pîroz e. Amîn. Lê ev nayê wê manê ku peyva Xwedê pûç derketiye. Çimkî hemû yên ku ji dundana İsraîlin, ne İsraîlî ne, ew jî dundana Ibrahîm bin jî hemû ne zarokên wî ne. Lê hatiye gotin: Ji İshak dundana te wê zêde bibe. Yani ne zarokên bedenê zarokên Xwedê ne. Lê belê zarokên sozê dundan tên hesibandin. Çimkî gotina sozê ev bû: Saleke din, di vê demê de ez ê vegerim û wê kurekî Sara hebe. Ne bi tenê ev, lê zarokên Rebeka jî ji yek bavî ji bavê me İshak bûn. Hê ku zarok çêne bibûn û tiştekî qenc an xerab nekiribûn, ji wê re hat gotin ku: Yê mezin wê ji yê biçûk re xulamtiyê bike. Ev wisa çêbû da ku mebesta bijartina Xwedê ne li gor kirinan, lê li gor gazîkirina wî be, wek ku hatiye nivîsîn: Min ji Aqub hes kir, lê ji Esaw nefret kir. Îcar em çi bêjin? Ma gelo neheqî li ba Xwedê heye? Na, tu caran, çimkî ew ji Musa re dibêje: Yê ku ez rehmê lê dikim, ez ê rehmê lê bikim û yê ku dilê min pê dişewite, wê pê bişewite. Îcar ev ne bi xwestin û bezîna mirov, lê belê bi rehma Xwedê ye. Çimkî di nivîsara pîroz de ji Fir'awn re weha tê gotin: Ji bo vê yekê min tu rakirî da ku ez hêza xwe li ser te nîşan bidim û navê min li seran serê dinyayê bê danbihîstin. Loma ew bixwaze rehmê lê kê bike, dike û bixwaze dilê kê hiş bike, hiş dike. Îcar te ji min re bêjî: Nexwe çima Xwedê hê li qusra mirov dinêre, ma kî dikare li hember daxwaza wî raweste? Lê camêr, tu kî ku tu li hember Xwedê bersîvê didî? Gelo tiştê ku ji heriyê hatiye çêkirin, ji yê ku ew çêkiriye re dibêje, te çima ez wiha çêkirim? Ma desthilatiye cerçeker li ser heriyê tune ku ji eynî loda heriyê firexekê ji bo karên birûmet û yeke din jî ji bo karên bêrûmet çêke. Eger Xwedê ji ber ku dixwest xezeba xwe nîşan bide û hêza xwe bide zanîn, bi bînfirehiyeke mezin li hember wan firaxên ku hêjayê xezebê ne û ji bo helakbûnê amade ne, ragirtibe, em çi bêjin? Wî wisa kir da ku dewlemendiya rûmeta xwe ji firaxên rehmê re bide zanîn. Yên ku wî ji berê ve ew ji bo rûmetê amade kirin. Em jî di nav wan de ne. Yên ku wî ne tenê ji nav cihûyan, lê ji nav milletên din jî gazî kirin. Wek ku ew di nivîsara Hoşeya pêxember de jî dibêje: Ji yên ku ne gelê min in re ez ê bêjim, gelê min, û jiya heznekirî re ez ê bêjim, hezkiriya min. û li dera ku ji wan re hatiye gotin, hûn ne gelê min in, li wê derê wê ji wan re bêgotin, zarokên Xwedayê jîndar. İşaya pêxember jî li ser İsraîl weha diqîre: Hejmara zariyên İsraîl bi qasî seyleka ber deryayê be jî bi tenê jêmayiyeke wan wê xilas bibe. Çimkî Xudan wê fermana xwe zûka û
و بجارك سر روی عرده پیک بینه. وەکو ئیشایە ji berê ve gotiye: اگر خدانê ordyan ji me re dundanek nehişta, em ê bibûna wek Sodomê û bimînana Gomorayê. Îcar em çi bêjin? Ew milletin ku li pey rastariyê neçûn, gihîştin rastariyê yanî gihîştin wê rastariya ku ji baweriyê tê. Lê gelê İsraîlê ku li pey şerîata ku rastariyê pêşkêş dike diçû, negihîşt vê şerîatê. Çima? Ji ber ku ew ne bi baweriyê, lê belê wek ku wê bi kirinan çêbe lê geriyan. Ew li kevirê terpilînê ketin û terpilîn. Wek ku hatiye nivîsîn: Vaye, ez li Siyonê kevirikî terpilînê, lateke hil terpilînê datînim. Lê ku baweriyê bi wî bîne, nayê şerm kirin. Nameya Pawlos ji Romayiyan re beşa dehemîn. Birano, daxwaza dilê min û lavakirina min a ji Xwedê ji bo xilasiya İsraîliyan e. Ez ji bo wan şahîdiyê dikim ku xîreta wan ji bo Xwedê heye, lê belê xîreta wan nebizanîne. Çimkî wan rastariya ku ji Xwedê tê fêm nekir û xebitîn ku ya xwe bi xwe ava bikin û serî li ber rastariya Xwedê danenîn. Çimkî Mesîh dawiya şerîatê ye, da ku ji bo her kesê ku bawer bike rastarî hebe. Musa li ser rastariya ku ji şerîatê tê wiha dinivîse: Mirovê ku van tiştan bike, wê bi wan bijî. Lê rastariya ku ji baweriyê ye wiha dibêje: Di dilê xwe de nebêje kî wê hilkişe ezmên. Yanî ji bo ku Mesîh bîne xwarê, an jî kî wê dakeve diyarê miriyan, ji bo ku Mesîh ji nav miriyan derîne. Lê belê çi dibêje? Dibêje: Peyv. Yanî peyva baweriyê ya ku em didin bihîstin? Nêzîkî te ye, li ser zimanê te û di dilê te de ye. Eger tu bi devê xwe eşkere bikî ku İsa Xwedan e û di dilê xwe de bawer bikî ku Xwedê ew ji nav miriyan rakiriye, tê xilas bibî. Çimkî ji bo rastariyê bi dil tê bawerkirin û ji bo xilasbûnê jî bi dev tê eşkerekirin. Nivîsara pîroz dibêje: Her kesê ku baweriyê bi wî bîne, nayê şerm kirin. Di navbera cihû û milletê din de cihêtî tune. Eynî Xwedan, Xwedanê hemûyan e û ji hemûyên ku gazî wî dikin re merd e. Çimkî Her kî ku gazî navê Xudan bike, wê xilas bibe. lê ew ê çawa gazî wî yê ku bawerî pê neanîne bikin. û ew ê çawa baweriyê bi wî yê ku li ser nebihîstîne bînin. Îcar bêyî ku yek bide bihîstin, ew ê çawa bibihîzin. û eger ew neyên şandin, ew ê çawa mizginiyê bidin. Wek ku hatiye nivîsîn: Lingên wan ên ku mizgîniya xêrê tînin, çi spehîne. Lê belê hemûyan nigor mizginiyê nekir. Çimkî İşaya dibêje: Ya Xudan, kê bi xebera ku me da bawer kir? Îcar bawerî ji bihîstînê tê û tiştê bihîstî ji peyva Mesîh e. Lê belê ez dibêjim, ma wan nebihîst, belê bêguman bihîstin. Çimkî Dengê wan gihîşt tevahiya erdê û peyvên wan gihîştine kujên dinyayê. dîsa ez dibêjim, ma İsraîl ev fêm nekir. Pêşî Musa dibêje: Ez ê we bi wanên ku ne milletin bînim xîretê û bi milletekî fêmkor hêrsa we rakim. İşaya
بێترس وەها دبێژە. Ez ji aliyê wanên ku li min nedigeriyan ve hatim dîtin. Ez li yên ku li min nedipirsîn xuya bûm. لێنە سەر ئیسرائیل وەها دبێژە. Tevahiya rojê min destê xwe dirêjî milletekî rikdar û neguhdar kir. Nameya Pawlos ji Romayiyan re. Beşa yanzdemîn. Îcar ez dipirsim, ma Xwedê gelê xwe red kir? Na, tu caran. Ez bi xwe jî yekî İsraîlî me, ji dundana Ibrahîm û ji eşîra Binyamînim. Xwedê gelê xwe yê ku ji berê ve bijartiye red nekir. Anma hûn nizanin ku nivîsara pîroz li ser Êlyas çi dibêje û ew çawa li ber Xwedê giliyê İsraîl dike. Ew dibêje: Ya Xudan, wan pêxemberên te kuştin, gorîgehên te hilweşandin, ez bi tenê mam û li kuştina min jî digerin. Lê bersîva ku Xwedê dide wî çi ye? Min 7,000 mirovên ku li ber Baal neçûne ser çokan ji xwe re veqetandine. Wisa di vî wextî de jî jêmayiyeke ku bi keremê hatiye hilbijartin heye. Îcar, eger ev bi keremê ye, êdî ne bi kirinan e. An nexwe kerem êdî nabe kerem. Îcar çi? İsraîl negihîşt tiştê ku lê digeriya. Lê yên bijartî gihîştîne û dilê yên din hişk bû. Wek ku hatiye nivîsîn: Xwedê ruhekî tevizîbûnê daye wan, heta roja îro jî çavên ku nabînin û guhên ku nabihîzin dane wan. û Dawud dibêje: Bila sifra wan ji bo wan bibe daf û xefik, ceza û terpilîn. Bila çavê wan tarî bibin, da ku nebînin û her dem pişta wan xwar be. Îcar ez dipirsim, ma ji bo ku ew bikevin ew terpilîn? Na, tu caran. Lê belê bi terpilîna wan xilasî ji milletan re hat, da ku İsraîlî bihesidin. Îcar eger terpilîna wan ji dinyayê re û şikestina wan ji milletan re bûbe dewlemendî, temambûna hejmara wan hê çi qas bêtir wê bibe dewlemendî. Lê niha ez ji we milletan re dibêjim, madem ku ez şandiyê milletanim, ez xizmeta xwe bilind dikim. Da ku ez bi riyekê yên ku ji gelê min in bihesidînim û hinekan ji wan xilas bikim. Çimkî eger redbûna wan bûbe li hev hatine dinyayê ya bi Xwedê re, hingê qebûlbûna wan ne jiyana jinav miriyan be, wê çi be? Eger hevîrê pêşî pîroz be, tevahiya hevîr pîroz e. Eger ra pîroz be, çiqil jî pîrozin. Lê eger hin çiqil hatin birîn û tu yê ku dara zeytûnê ya bêjikî û bi wan ve hatî tamandin û bûyî hevparê ra û qelewiya dara zeytûnê, li hember wan çiqilan pesnê xwe nede. Lê eger tu pesnê xwe didî, bîne bîra xwe ku ne tu ra hildigirî, lê belê ra te hildigire. Belkî jî tu bêjî, çiqilên darê hatin birîn da ku ez bêm tamandin. Erê, rast e, ew ji ber bêbaweriya xwe hatin birîn, lê belê tu bi baweriyê disekinî. Îcar pozbilind nebe, lê bitirse. Çimkî eger Xwedê çiqilên darê yên xweheyî nedirixandin, te jî nadirixîne. Îcar bala xwe bide qencî û hişkiya Xwedê. Ew li hember ên ketî hişk e. Lê ji te re qenc e, eger tu di qenciya wî de bimînî. Anna tu jî tê bêyî birîn. û eger İsraîlî jî di bêbaweriyê de nemînin, wê bên tamandin.
چمکی خودی دکاره وان جارک دن بتامینه. چمکی اگر تو جدارک زیتونه یا کد خوهیی خود بجکه هاتی برین و برواجی خوهیی بدارا زیتونا قنج و هاتی تماندن اوین کچقلن خوهیینه و هی چقاس زیده تر بدارا خویا زیتونه و بین تماندن. برانو از ناخوازم که هون جوه سره بیهای بن داکو هون خوزانا نبینن. سر اوه که دل پارک گل اسرائیل حشک بو حتی که هجمارا ملتین که وی خلاص ببن تمام ببه او بوی آوایی تواهی اسرائیل وی خلاص ببه وکو هاتیه نویسین. رزگار کار وی جسیونه بی اوی نپاکی ج عاقوب دور بخه چاخه کو از گنهین وان راکم پیمانا من آبوان را اوه جعالی مزگینیه و او جبو فیدا و دجمنن لی جعالی بجارتنه و او جبو خاطر باو و کلان حسکرینه. چمکی دیارین خوده او گازی کرناوی بشون و ناین ستاندن. چاوکو دمکه و بیا خوده نکر او نها به نگهداری وان هون گهشتن رحمه. بذی آوایی نها اذبون نگهدار داکو بوی رحمه کلوه بویه او جی بگهیجن رحمه. چمکی خوده همو کرن گرتین نگهداریه داکو لحمویان رحمه بکه. ای کوراهیا دولمندی شهرزایی او زانینا خوده ما کی دکاره دیوان کرنا وی فهم بکه ما کی دکاره رین وی صالح بده ما کی بفکر خودان زانیه آن کی جیر بوشیرت کار ما کی پیشی تشتک دایوی کو بشون و بستینه چمکی هر تجویه بویه او جبویه بلا رومت هر و هر جوی ربه آمین. نامه پاولوس جرومایان ره بشا دانزدمین. جبو وی یکی برانو از جبر رحمه خوده جوه هیوی دکم که هون بدنا خو وک گوریه که زندی پیروزو جبو خوده مقبول پیشکش بکن. پرزینا ویا روحانی اوه هون گور وی دنیای نکن لی بله بنوبونا حش خو ورن گوهرتن داکو هون فهم بکن دا خوازا خوده تشتین قنج مقبولو بیکیماهی چیه. از به وی کرما کو جمن را هاتیه داین جهر یکی جواره ده بیجم بلا تو کس جیا کو پیوسته زیدتر لسر خو نفکره لی بلا لگور پیوانا باوریا کو خوده لهر کسی لوا کریه بسرگرانی بفکره. چمکی وکو ده بدن آمده گلک اندام هنه او کار همو اندامان جهیه وساجی امن کو گلکن ام به مسیح یک بدنن و ام همو اندامن هدن او لگور کرما کو جرمره حتیه داین دیاری مین جهه هنه. اگر دیاریا یکی پیغمبریتیه بلا لگور پیوانا باوریه بکه. اگر خدمته بلا خدمته بکه. اگر ماموسته بلا هین بکه. اگر شیرتکاره بلا شیرتکاری بکه. یکو دده بلا بمردی بده. یکو سروریه دکه بلا بخیرت کشی بکه. یکو دلووانیه دکه بلا به روگشی بکه. بلا حس کرن به دروتی به. جیا خراب نفرت بکن. خلیا قنج بگرن. دبراهزیه ده به دلووانی جهودو حز بکن. ده حرمت کرتنه ده جخو بیتر حرمتا هفدو بگرن. ده خیرت کشی ده سست نبن. ده روح ده کلگرم بن. جخودان را خدمت بکن.
ده هیوی ده شابن، ده تنگاهی ده صبر بکن، ده دعای ده بخیرت بن. جه حوجداریم پیروزان را علی کار بن، خو بدن میوان پروریه. یه که تنگاهی ددن و جوان را قنجی بخوازن، قنجی خواز بن و نفران لوان نکن. بیین که شاد بن را شابن، بیین که دگرین را بگرین. لهمبر هف هم فکر بن، نپوز بلند بن. لی بیین که کم تین دیتن را هوالتیه بکن، خزانا نبینن. دشونا خرابیه ده لتو کسی خرابیه نکن. لی لبر همو مروان های جکرنا تشتین قنج هبن. اگر ببه حتی کش دستی و بی به همو مروان را دا آشتیه دبن. حسکرینو حیفا خو نستینن، لی ری بدن خزبا خوده، چمکی هاتیه نویسین. حیف هلانین یا منه، خدان دبیجه ازی برگیداناوی بدم. لی بله اگر دجمنه تبرچیه خوارنه بده، تیه آوه بده، چمکی بکرنا ویه که تی پیلن ایگر بسره ویده کم بکی. بلا خرابی تا بندست نکه، لی بله تو بقنجی خرابی بندست بکه. نامه پاولوس جرومایان ره بشا 13. بلا هر کس بیا حکومت آل سر خواه بکه، چمکی حکومتا کو نج آلیه خوده ویه تونه و ین هیجی آلیه خوده ویه هاتنه دانین. جبر ویه که یکل همبر دستلاتی درکوه او لبر سازمان خوده رادبه و ین کل بر رادبن و دیوان کرنا خو بینن. چمکی حکمدار نجبو کار قنج، لبلی جبو کار خراب ترستارن. ما تو دخوازی کج حکمت نترسی، تو یا قنج بکه تیج آلیه ویوه بی پسندان، چمکی او جبو قنجات خدمتکار خوده. لی اگر تو یا خراب بکی بترسه، جبر کو او بادی هوا شور ناگره، او خدمتکار خوده داکو خزبه لیه کو خرابی دکه ببارینه اوان جزا بکه. لوما نتنه جبر خزبه، لبلی جبر وجدانه جی دوی سری بیدانین. جبر ویه که هون باجه جی ددن، چمکی او خدمتکارین خودینه و کاروان اوه. حق هر کسی بدنه، یکو حق وی یه باجه هیا باجه بدنه، یکو حق وی گمرکه هیا گمرکه، یکو حق وی ترسه هیا ترسه، و یکو حق وی سیانت هیا سیانتا وی بگرن. جهو حس کرنه پیده جبو تو تشتی نبن دین داره تو کسی، چمکی یکو جیین دن حزد که شریعت پیک آنیه او امر کد بیجه زینای نکه، نکجه، ندزه، چاوی خو ناویجه تشتکی. و اگر امرکی دن هبه همو دکوین ناو وی گوتنه. وکو تج خو حزدکی جیران خو حزبکه. حس کرن خرابیه لجیران ناکه، لو ما حس کرن پیکانینا شریعتیه. وی یکی بکن، چمکی هون دزانن که چه وقته. ایدی ساعت هات که هون جخوی حشیار ببن. جبر که نها خلاصیامه جدما که me باوری آنی نیزکتره. شو پیش وچویه، روش نیزک بویه. ایجار رابن ام کارن تاریه جسر خو باویجن و خو بچکن روناهی را پیچن. وکو بروجه ام با آوائیه کی سرفراز ریوه هرن. نه به کیف کرنا بحارتی و سرخوشی، نه به فهوشی و شهوتی، نه به پوچون و نجی به چونباریه،
لبلی خو به خودان عیسی مسیح را پیچن اوش بو خستکن نفسه تو تشتی پیدا نکن. نامه پاولوس جرومایان ره بشا چاردمین. یک د باوری د قلس قبول بکن. لیل سر فکرین خمالی بویره دوجنیه نکن. باوریا یکی ری دده که هر تشتی بخواه. لیک باوریا وی قلس بتنه پنجاره دخواه. بلا یک دخواه وی یک ناخواه کم نبینه و یک ناخواه بلا وی یک دخواه دادبار نکه. چمکی خوده او قبول کریه. تو کی کو تو خدمتکار یکی دن دادبار دکی. او دکه آن دسکنه. میرزای وی دزانه. لی اوه بسکنه. چمکی خدان دکاره وی بسکنینه. یک روژه که دسر روژا دن را دگره. یه دن همو روژان وک هر دبینه. بلا هر یک دیتنا خواه پشت راست به. یک روژه که دسر روژه که دن را دگره جبو خودان دگره. و یک دخواه جی جبو خودان دخواه. چمکی جخوده را شکر دکه. و یک ناخواه جی جبو خودان ناخواه و جخوده را شکر دکه. جمع تو کس جبو خو ناجی و تو کس جی جبو خو نامره. اگر ام بجین ام جبو خودان دجین. اگر ام بمرن ام جبو خودان دمرن. ایجار ام بجین جی ام بمرن جی ام این خودانن. جبرکو مسیح جبو وی یکی مر او وجیا داکو او هم ببه خدان مریان او هم جی یه زندیان. ایجار تو چما برای خودت باردکی؟ آن تو چما برای خود کم دبینی؟ ام همو امی لبر کرسی خوده دیوان راوستن. چمکی حاتیه نویسین. خدان دبیجه بهینا من هر چوک وی لبر من بتوه و هر زمان وی اشکره بکه و بیجه تو خودهی. ایجار هر یک جمع وی لسر خو حساب بده خوده. لوما ایدی ام هودو دادبار نکن. لیه زیده تر بریاره بدن که هون آستنگه که دانینم پیشیا برای کی که بتر بله آنج ری درکده. از دزانم او د باوریا خدان عیسی ده پشت راستم که تو تشت جبر خو نمرداره. لی چاخه که یک تشتکی مردار به حسبینه او جبوی مرداره. ایجار اگر جبر تشتی که تو دخوی برای تا خمگین دبه ایدی تو لگور حس کرنی ریوه ناچی. ویه که مسیح جبو وی مریه بخوارنا خواه حلاق نکه. ایجار بلال سر وی یکا که هون قنج دبینن بخرابی نیه پیدین. چمکی پادشاهی خوده نخوارنو و خارنه لبله راستاری آشتیو شاهیا برحوی پیروزه. یکو بوی یکی جمسیح را خزمت دکه لخوده خوشته اوج آلی مروان و تی اری کرن. مادم که وصایه ام بکذن پی تشتن که جبو آشتیه او آواکرنا هفدونه. جبو خارنه کار خوده خرانه که. اری هر تشت حلاله. لبلی یکو بتشتن که دخواه دبه صدم ترپلینا هنکین دن او خرابیه دکه. یا قنج اوکو تو گوشت نخوی شراب و نخوی او تشتی که برای تا پید ترپله نکی. بیرو باوریات بلا لبر خوده جبو تبه. خوزی بویه که ده تشتی که اری دکه ده خو بخواه دادبار ناکه. لیه که دودلیه او دخواه سوجدار تی درخستن.
چمکی نج باوریه یه. هر تشتی که نج باوریه یه گناهه. نامه پاولوس جرومایان ره بشا 15. امن که خورتن ام دیندارن که ام قاسین وانن که دباوریه ده لوازن هلگرن و لدل خوشکرن خواه نگرن. بلا هر یک جمع جبو قنجیا جیران خواه دلیوی خوش بکه داکو او بی آوا کرن. چمکی مسیح جی ندلی خواه بخو خوش کر. لبلی چواکو هاتیه نویسین. بی سیانت کرن آوان این کتا بی سیانت دکن هات سر من. ایجار جبری و هر چه هات به نویسین جبو پرورده بونا مه هاتیه نویسین. داکو بسبرو به هندانا نویسارین پیروز هیویا مه هبه. او بلا خدای سبرو هندانه بکه که هون لگور مسیح ایسا هن فکر بن. داکو هون همو بیک دلو بیک دوی پسن خدای باوی خدانه ما ایسا مسیح بدن. جبر وی یکی جبو رومتا خدای چاوا که مسیح هون قبول کرن هفدو قبول بکن. از وارد بیجم که مسیح دبر راستیا خدای ده جهویان ره بو خدمتکار داکو سوزن جباو کلان ره راست درینه. او ملت جبو رحماوی پسن خدای بدن. چواکو هاتیه نویسین. جبر وی که ازید نو ملتان ده جتر شکر بکم. جناوی تر لاو جیان بیجم. او دیسا دبیجه ای ملت نو بگلی ویر شاب بن. او جارک دن ای همو ملت نو پسن خدان بدن و بلا همو قلوی بلند بکن. ایشایا پیغمبر جی دبیجه رای یشا و درکوه اوی رابه داکو سروکاتی لسر ملتان بکه و ملت و هیویا خواه بوی و گری بدن. ایجار بلا خدای هیویه دباوریه ده دلی و به همو شاهی و آشیتی تجربه داکو به هزا روح پیروز هیویا و زیده ببه. براین من از بخواه جوه پشت راستم که هون بخواه جی به قنجی تجنه به هر زانین را پیچان دینه او هون دکارن شیرتان لحفدو بکن. دیسا جی بوی کرما که جی آلی خوده و جمن رهاتی داین من بدلاویری لسر چند تشتان جوار نویسیه داکو از وان جارک دن بینم بیراوه. از کرم جمن رهات داین داکو از جبو ملتان خدمتکار مسیح ایسا بم. یعنی از جبو مزگینیا خوده کار کاهنتی دکم. داکو ملت ببن پیشکشکه به روح پیروز بویی او مقبول. لوما از بسایا مسیح ایسا جبو خدمتا خویا جخوده را سر بلندم. بلی وان تشتین که مسیح بدست من کرن داکو ملت بیا وی بکن. از نویرم لسر تشتکی دن بپیوم. وی از بگوتنو کرنه به هزا نیشانو کارن مزن به هزا روح خوده کریه. وسا که جه اورشلیم بگره حتی به ایلیریای از گریام و من مزگینیا مسیح به تواهی دا بهیستن. آرمان جامن اوه که از لدرا که ناوی مسیح هیلی نهاتیه بهیستین مزگینی بلاف بکم. نکو از لسر بنگه ها که هنکین دن دانین آوا بکم. لی چوا که هاتیه نویسین ین کل سر وی جوان را نهاتیه گوتن وی ببینن و ین کل سر وی نبهیستنه وی فهم بکن. جبر وی یکی گلک جران آستنگ جهاتنا منا باور درکتن. لی نها جبر که ایدی لوان دران جه که از بخبتم نما او جه گلک سالان و از دخوازم بیم باوه.
çaxê ku ez herim Spanyayê, ez dixwazim bêm ba we. Hêviya min ev e ku çaxê ez di wir derbast bibim, ez we bibînim, pêşî piçekê ji dîtina we têr bibim û paşê ji aliyê we ve bêm birêkirin. Lê niha ez diçim Orşelîmê, da ku ez ji pîrozên li wir re xizmetê bikim. Çimkî ji dilê bawermendên Makedonya û Axayayê hat ku ji bo balengazên nav pîrozên Orşelîmê alîkariyekê bikin. Erê, ev li wan xweş hat û bi rastî jî ew deyndarên wan in. Madem millet bûn hevparên tiştên ruhaniyên cihûyan, ew deyndar in ku bi tiştên cismanî jî ji wan re xizmetê bikin. Îcar, piştî ku min ev anî serî û ev diyariya ku hatiye civandin gihand destê wan, ez ê bêm ba we û ji nav we herim Spanyayê. û ez dizanim ku gawa ez bêm ba we, ez ê bi tijetiya bereketa Mesîh bêm. Birano, ez bi xwedanê me İsa Mesîh û bi heskirina Ruh ji we hêvî dikim ku hûn bi min re li ber Xwedê bi xîret ji bo min dua bikin. Wisa ku ez ji wanên ku li Cihûstanê bawer nakin rizgar bibim û xizmeta mina li Orşelîmê ji pîrozan re meqbûl be. û ez bi daxwaza Xwedê bi şahî bêm ba we û bi we re bîna xwe vedim. Xwedayê aştiyê bi we hemûyan re be. Amîn. Nameya Pawlos ji Romayiyan re beşa şanzdemîn. Ez xwîşka me Fibiyê ji we re tewsiye dikim. Ew bixwe alîkara civîna bawermendan a li Kenxêriyayê ye. Wê bi navê Xwedan bi awayekî ku li pîrozan tê qebûl bikin û çi hewcedariya wê bikeve ba we, alîkariya wê bikin. Çimkî ew jî ji gelekan re û ji min re jî bû alîkar. Slavan li Priskîla û Akîlas bikin, ku bi saya Mesîh İsa hevalkarên min in. Wan di ber min de stûyê xwe danîn. Ne bi tenê ez, lêbelê hemû civînên bawermendan ên di nav milletan de jî ji wan re spasdar in. Silavan li civîna ku li mala wan dicive jî bikin. Silavan li hevalê minê heskirî Apenetos bikin. Ew ji wanên ku li herêma Asyayê bawerî bi Mesîh anîne yê pêşî ye. Silavan li Meryema ku ji bo we gelek xebitiye bikin. Silavan li Andronikos û li Yunya bikin ku di nav şandiyan de giranbihan e. Mirovên min û bi min re girtîne û hê beriya min bawerî bi Mesîh anîne. Silavan li Ampliatos bikin, ê ku bi saya Xwedan heskiriyê min e. Silavan li hewalkarê me yê bi Mesîh Urbanos û li heskiriyê min Staxîs bikin. Silavan li Apelîs, ê ku bi Mesîh hatiye erêkirin bikin. Silavan li maliyên Aristopolos bikin. Silavan li mirovê min Herodion bikin. Silavan li maliyên Narkîs bikin, ên ku di baweriya Xwedan de ne. Silavan li Trîfenayê û li Trîfosayê bikin, yên ku di xizmeta Xwedan de dixebitin. Silavan li Persîsa delal a ku di xizmeta Xwedan de gelek ket daye bikin. Silavan li bijartiyê Xwedan Rûfos û diya wîya ku ji min re jî deyîtî kiriye bikin. Silavan li Asinkritos, Flegon, Hermis, Patrobas, Hermas û li birayên ku bi wan re ne bikin. Silavan li Filologos, Yulia, Nereus û xwîşka wî li Olimpas û hemû pîrozên ku bi wan re ne bikin. Biramûsana pîroz, silavan li hevdû bikin. Hemû civînên bawermendanên Mesîh silavan li we dikin. Îcar birano, ez ji we hêvî dikim ku
haya we jiwan mirovan hebe yên ku li hember wê hîndariya ku hûn hîn bûne dûbendiyê çêdikin û xelkê diterpilînin ji wan dûr bin. Çimkî yên weha ne ji Xwedanê me Mesîh re lê belê ji zikê xwe re xizmetê dikin. Bi gotinên xweş û xemilan dî dilê mirovên saf dixapînin. Guhtana we gihîşt guhê hemûyan. Loma ez ji bo we şa dibim. Lê ez dixwazim ku hûn ji bo kirinên qenc, jîr û ji bo yên xeraf saf bin. Xwedayê aştiyê wê di demeke kurt de îblîs dibin lingên we de biperçiqîne. Kerema Xwedanê me İsa li ser we be. Hevalkarê min Tîmoteyos û mirovên min Lukyos, Yason û Sosîpatros silavan li we dikin. Ez Tertios yek û ev name nivîsiye, bi navê Xwedan silavan li we dikim. Gayosê ku mêvandarê min û tevahiya civînê ye silavan li we dike. Xiznedarê bajêr Erastos û birayê me Kuartos silavan li we dikin. Îcar bila rûmet ji wî Xwedayî re be, yê ku dikare li gor mizgîniya min û danezana İsa Mesîh we qayîm bike, ew sira ku ji demên berê ve hatibû veşartin, niha eşkere bûye û bi nivîsarên pêxemberan li gor emrê Xwedayê her heyî hatiye dazanîn, da ku hemû millet biya baweriyê bikin. Bila bi saya İsa Mesîh her û her rûmet ji Xwedê re be. Ew Xwedayê ku bi tenê zana ye. Amîn.